Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, naimbaglangan tayo may kamari, Jonah. Simang patan ti order mo akamote. Oh? Ay, manungaminan ti bayad ko, Mare? Ay, 500 lang, Mare. 10 kilos ti order mo. Saan ka, de? Sige. Alaag nga rodon, Mare. Ay, ti bayad mo ngay, Mare. Ay, huwag pa isaw. Nalipatak mo tayo. Ay, itid mo pa nga muna ti bayad mo, Mare. Sanak pa nga min nga agpautang itata narigat ti agsingir, Mare. Ay, nawaw. Sino nga men tinang ibaga nga utangag ti order ko, Mare? Ay, awan mo't, Mare. Ay, ada kwartak, Mare. Makauray ka mo ngamin, Mare. Nagadon akamuti bakit? Wan, ginatang ko kan ni Mari Shirley. Nangalaan na nga iti kamuti ala ko na kaawam mulad ah. Order na siguro mag-ijay babaa na kay. Manungay mo day ta? 500 lang, ti 10 kilos. Ay nawaw, ay naglakaan. Kawin rumbang laang nga ila ko ni Mari Shirley itinalaka. Ta sana magatang no, ingina na. Agiling ta kamantaraman ta. Sapay napukrahay sa day ta. Oo, mabitlaan. Ta pilyag na imbagla kay. Ta mga no adamo na inayon ni Kumari ang nabalitong Anya dyan in-text mo kanyak, Mari Jonah? At dati nadadaal iti kamuti aginatang kukin ka, Mare. Anya? Wow, nalusaw ti daduma. No kay Pau-Pau itlaang ti supplier ko, day dyan idiin nalam, Mare. Nalusaw nga rod, Mare. Isublik ko idi na palabas alawas. Naliwayak, ta busy kami mo't ijay garden, Mare. Sa sa bali mo't tanti, angot na, Mare. Iso nga, impasurak latan Ay nawaw. Sapay na ibusan ti kamuti, Mare. Insublim ko maadagos atap no sino katak. Nay, kasano nga rodon ngay day Mare? Di lugi akmutan. Anya kay ti kayat mo mapasamak ay, Mare. Ay ko, isublim ati daduma nga imbayad ko. Anya? No, sa anak nga bidot, 4 kilo, tayo nadadaol, Mare. Nagadon, Mare? Ay, Mare, naskan a solusyon na. Tanay, lugi akmut no baybay aklatan. Uto-uto, magayam da dya, Mare Shirley. Insubli na mo dadagos ti kwarta, katis-tis tingag laang may. Anyan ko na ba kay? Sino ti uto-uto? Nay. Daka mo, gaya mo lakay. Awan, kung kunaklaang day dyan, di mo latan ikaskaso, no, anya tinanggagmaw. Ay, kung gayam. Naibus sa mo't tanti kamuti aginatang mo ko ni Mari Shirley. Naibus nga rudan. Agorder ka manan. Mayat ti kamuti na. Mayat pa'y nga ikapi. Tanapukray talaga. Nagbit na ibus ti 10 kilos aginatang wa. Kasano, kakaslay sumot tantikan ka na. Inton sumaro no nga agorder ka. Uray mangala ka man iti 15 kilos. Adamot manan si Mangput ala ko ni Kumarim Ashirley, bakit? Kay, anya manan nga Di magasak iji istor na itay, kat nakita nga ado tila ko na anatang. Ingka kita, amangan no adda kamutay. Ay, di magas ka kumangamin itay, Nagdagsan mo ti kayo binagkat ka. Sige, tama pa anak inton madamdama. Alaman, ingka man kita, imbagla pang rabyan ta. Narigat, ti may busan. Sapay ado dagiti customer na itay. Ay, Mari Shirley, ada ka din lako makamutay?
Ay awan pa'y mare. Ay, sayang, Mart. Lako matarong ngay, Mare, isang mamanaw. Ay nalakalaang day tamare. 60 ti may sa kilo. Ay, ikanak nga ron iti 5 kilo, Mare. Paglalao ko klatan dagiti babasit kanda dakkel mare. Sana bali takap-apit lang idi kalman. Ay, mayat nga ron ano kasta, Mare? Fresh? Ay katuan amare. Fresh from the farm ama ko na. Ay, Mare, madamag kuman. Sa dinumo nga iti naggapuan ti tarong alakom. Ay mula ti kabsat ko mare. Saan ka madanagan tas safe mat daytoy. Ay, alang nga ron, Mare. Mangikilo ka na. Pilyom atay san unay adadakkel, Mare. Sige, no isuti kayat mo mare. Mala, agtugaw ka pa'y biit tamang ikilo ah. Ay nawaw, nagbanglo ti pangrabyan ta ba kay? Uwin nalakay. Tortang tarong ko naman. Dahi tatay la ko ni Mari Shirley. Uy, Apay awang kamute. awan kanupay lakay. Iso atarong ti ginatang ko. Naggapuan na kano ngay dahi ta? Mula kanumot ti kabsat na. Ay, naimbag man ta damang supsuplay kan kwa na. Nalaklaka pa pagkatangan. Pudno launay lakay. Makatipid ta kin ni Mari Shirley. No iso ti paggatangan ta ngamin. Nalaka dagiti natengken pruta sa lako na. Anya man ang tigagara, Mari Jonah. Kwa Mare. Jak amo, ano nakita mo? Ti anya, Mare? Adda igas ti daduma atarong alako, Mare. Anya? Wen, Mare. Kinapudno na, inlasin ko ti sumagmamano. Kalpasan na, inkilok manan. 2 kilo ti nadadaal, Mare. Ay nawaw. Kasano ko mamapasamak ti kasta, Mare? Sika man lang ti customer ko nagreklamo. Ay no kasta, di mo kayat nga isubli ti kwartang bayad ko, Mare. Tapno awan parikot, kan tapno makasigurado akmat, Mare. Ipakitang pa'y anga umuna dagiti tarong ako naman nadadaal. Ay, inbulang ko na, Mare. Ay mapan mo alaan, Mare. Nasken nga damay pakitam kanya kamang ipanagnak apudno ti ibagbagam. Na, unay kan, Mare. Para day talaang parigatan nakpay. Ay, refund bukit din. Tapno, malpasan, Mare. Ay kadagiti amin na customer ko, Mare. Si kalaang ti kasta. Si kalaang ti kanayon nga agreklamaw. Diyak amo no pudno nga tati ibagbagam. Nasalaw ko ni Manang Jonah ijidalan, Ate Shirley. Kaslada ka apa na. Anya ko matipagsakitan tinakam na kat imbagak lang matipudno. Ay! Anyat na pasama kaya? Imay dito'y tersenak itay. Kat kinuna na nga isublik kanu ti kwarta nga imbayad na iti tarong alakok. Tada kanu dadaal na. Anya? Madamag ko man bakla. Ada ka di naigas iti tarong aginatang mo kanya? Awan kaya? No kasta. Pudno ti atap ko nga ulpodan nak day amari Jonah. Apay, adain pakita na amang ipanagnak anadadal ti ginatang naataronggan ka? Awan nga rod bakla. Kuna na siguro ang maluko nakmanan. Inted ko nga min ti refund adaw-dawatan na apara iti kamote nga imuna aginatang nakal. Ay, kitaan Urayan pa, no, damay pakita na kin ka. Ay, narigat na. Ang mga numodos na lang day tangar aramiden na. Tapno isublim ti kwarta na. At tuyan ti 1 kilo a mantika agat gatangam na napurita. Ay, agya manaklaon, ay Shirley. Ay, madamag ko man nana. Kumusta ti tarong aginatang mo kanya? Ay, mayat, kinapudno na, kay kayat na iti apukok. Ay, awan ka di ti dadangil na, nana? Awan, apay ka day. Imay ngamin ni Mari Jonah itay agsapa. Agrik-reklamo. Nadadail ka no ti daduma at tarong aginatang na kanya. Kaya't napay nga i-refund ko adagos. Kat awan mo't may pakita na kanya kapamanagnag apudno ti bagbagana. Day taki, day. Amangan mo ululbudan na kamatan. Ay, wan nga rod nana. Madlaw kun. Kastamat lang ti inaramid na iti kamote aginatang na kanya.
Agasem nga iti 4 kilo analusaw ako nana. Kamayat mo ti kamuti aginatang kuken ka iday. Napukray siya. Kastamat lang ti kuna dagiti naduma customer ko nana. Nila ang Mari Jonah ti mahilig nga agpa-refund. Ay kaagimbis ti gaka. Amangan do kalukwan laeng mo ti kumarim day ka. Pudno ka di tinadamag ko, Jonah. Anya ti nadamag mo, nanapurita. Nadadaal ka na, ti kamuti kang taraw nga ginatang mo iti kumaran. Ay, wala na. Iso nga iparefund ko at idadumang bayad ko. Kinapudno na, dapat ti saan i-refund na. Kasano nga ta, napasamak ti kasta. Maya mo ti kamuti kang taraw nga ginatang ko kang kumari masyarlay. Ay, nawang! Siyak tinakakita nana. Iso ay di kay agsao iti kasta Ay nagasat kayo Taamaya tinaalayaw sana kas kanya. Nagasat kayo numayat tinatsambaan nyo. Si kamat ti lumabas iti sangwanan ti tersenak, pari morpe. Mabiit pa man lang. Aday baga maray. Ay, adalaan kumakayat ko sa ludsudan kan ka. Anya day ta? Pudno ka di nadadaal ti daduma kamuti a ginatang yung kanyak ide? Saan mo ta? Nagmayat tupay. Ay, kaano man na sumangput tilakom akamuti ta gumatang kami. Napukray ka. Ay, titarong ngay pare. Ada ka di nadadaan. Awan, nagpipintas. Apay maray. Ay nawa, lukas na. Talagang ululbudan na. Day dya Mari Jonah. Anyat ko na. Ululbudan na kanibakit ka? Wan, imay nga min idi na minsan kat nagreklamo analusaw kanuti kamote aginatang na kanyak. Iso nga in-refund ko tidaduma abayad na. Ay di na minsan ngal daw. Imay man ang tada kanu igas ti tarong aginatang na kanyak. Anya? Talaga amang ibabayin ka, Mike. Bakit? Ina mo, apay, lakay. Nagreklamo ka kanu ni Mari Shirley na dadal ti kamuti kan taro aginatang takadwana. Iparparifan mo kanu ti kwartam. Why? Saan na pa'y nga rod isubli ti daduma bayad ti tarong? Tapay ngagparifan ka kat mayat madagiti nagatang. Na, ayahan po, lakay. Di mo ka di kontrahan ti diskartik, Mike. Sinuswitik tararamidam. Malugi ni kumarin mo kasta, Ay, sana bali Ado mo tisuki na. Hindi ka mabutang. Di ka mabutang ang makarma iter aramidam, Saan saya at agun-gun daway ang tipada matao? Mabiit man laeng lakay. Imbagam ka di tipudno ka ni Mari Shirley. Amunan no niya tipudno. Iso adimon panggapan ang mapanpay iti ayan na. Ay. Saan na mabalin ti kasta kanya? Kumusta nga, manang? Na-refund mo ti kwarta ti kumarim? Saan pa'y bakla? Urayag nga rod no adda nga umay tagsarita kami itinalapat. Nakasaritak nila kay na idinaminsan nga aldaw. Bakit? Di taan na panagnagak nga ululbodan nak ti kumarik bakla. Ay, kunakon kat. Imposible ngamin, Nagmayatupay dagiti lako matarong. Ay na. Apay nga dagreklamo. Ay, okay laeng kumano na minsan laeng. Ngam, inulit na pa'y manan? Ay na, di ko na siguro kit isublim adagos ti kwartana. Impagarop na makalusot manen. Hey, sinuswitik ti aramid na. Urayan niya pa'y ti aramidan na. Saan ko nga isubli ti kwartana? No awan may pakita na nga ebidensya nadadaal ti lakok aginatang na. Wala Tapno saan nga agruam? Ay, unayin da dya tao. Dila agbain, itikas dya nga aramidan na. Bakla, sa dino tinagapwam? Iti ka di ayan ni Mari Shirley? Yes, si Kangay, nagapwam. Mapanak mo ti tersena na. Mapan ko alaun ti refund ko. Refund? Wan, nagbayag mo ngamin na mangisubli.
Di ko na siguro nalipat ako. Ay na, kasano nga agi refund katawan mo't kano maipakita yung ebidensya. Sa maysa, ni Manong Murphy nga asawa yung kano ti mismo anang ibaga. Amayat, dagiti kamuti kentarong aginatang yo. Na. Anya kumangay ta mo ni Murphy. Numay papaniti day ta abanag. Kat awan mo't nakita na. Anya? Ay, naglaingan, dagita nga igis no kasta. Talaga pinuntiryada ti ginatang mo. Ay! Agsardeng ka man, si kabakla! Naimbag man ta nagpakita ka kanyak, Mari Jonah. Kat, ada ka din ti refund ko para iti nadadaol at tarong aginatang ko ken kamaray. Ada ka di matin may pakitam kanyak, apamanagnag, apod no ti ibagbagam, Maray. Na. Anyang ebidensya ti kayat mo asawan, Maray? Nakasaritak nila kay mo, kat naibaga na kanyak, nga awan ka numot ti dadaal ti kamuti kentarong, aginatang mo kanyak, Maray. Anya kumangay ti amo nila kay ko, kat siyak mo ti aglutloto. Ay na, Mare. Saan man na nasaya at tikas tangar aramid? Ay, isublimkit din ti kwarta. Tapno malpasin ti saritaan, Mare. Sikat ya dautang na kanyak, Mare. Sikat rumbang amang isubli iti refund ko akwartaken ka para iti kamote nga ibagbagam analusaw ngem saan matgayam. Anya? Di nak maulbodan ta sinaludsod ko matlang ti daddo maasukik. Ket ti kunada mayat kanumet ti ginatang da kanyak. No siyak ti sika. Sardeng hamon ta kinaswitik nga aramid mo. Saan anasaya ti kasta nga aramidam? No sika nga tamat ti pangaramidan da iti kasta. Mayat nga tamat ti rikna, Maray. Nakonsensya ka mat, Maray. Taday tadakas nga aramid mo, ti pakay babay nam to. Ay, nawaw! Sinuswitik nga aramid katliklikan. Tamangan no day tapay ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ginatang mo ka di timbagak agatangam, lakay. Anmum ngamin ay ati baro cellphone, bakit? Pag live selling ko, lakay. Live selling? Wan. Padasag mamutyag live selling iti Facebook, lakay. Apay, anya ilakom? Ilakok dagiti gamit tayo asan ang maususan. Ay na wow, ada nga tamayat agumatang. Adamat siguro, Adagan ka, Agam, pilyam tayo mabalin pa ama usar, ta nakababain. Uwan ka di lakay, sa anak mat arupat kwartaan niya. Tulungan nak man na mag-set up ka dagiti usarag lakay. Ay na wow, ag live selling ka iti Facebook rabiin. Uwan talaga arabi iti pa nag-live selling ko, tapno adda ti viewers ko lakay. Isumot yar aramidan dagiti online seller ang makitkitak iti Facebook. Alalam, makamuka. Awang pa'y mga rod amok, maipapan iti dayta, live selling. Kano mabalen, saan ka pa'y kumaamaturog lakay? Apay adapay pa aramid mo? Tulungan na kumapay Tsak ka ba lang tiyag live selling no siya klaang. Naparpartak no adati katulunga.
nasapa ka mo't ngayon may mare. Wan mare, alaak ti order ko. Tay order mo iti live selling, mare? Wan, ala ako tapno saan ka amabannog amang i-deliver iji balay. Mano nga minan day jay? Ay, 450, mare. At to'y tibayad ko mare. Agyaman ak launay, mare. Agyaman ak iti suportam. Awan rumbang apagyamanam mare. Nasaya at kit di ata na panunot mo ti kasta. Naurnong nga dagiti na order ko iti online, mare. Jeda dumaasan ko pa'y anausar, ilakoklatan sayang mo't numadadaal. Ay wan, pudno ray tamare. Ilakom ta sayang mo't na iduldulin mo laang. Pagbalinam kit din na kwarta. Agpaili ka ita, saan ka dila kay? Wan, inaksing rin ti bayad tinatag. Idagas mong tuman nga ro, dagiti order ko iti dropping area. Alang aro isa ganam talak inton madamdama. Agyaman naklakay. Sayang nga mintipletik, numapanak pa'y. Katadda ka mat. Awan paregot bakit. Isend mo latan no sa dino ti pangibatsak tapno amok. Nalpasan lakay. Insend kon iti messenger mo. Ala, isa ganam mo. Agdigo sa alang. Ay, bakla. Ada istorya. Agad ka. Ay na. Anya day ta? Tapay nga katawa ka pa eh. Ay na. Kasla agbibisin tumot nga min damari luleng kun lakay na. Ay, apay anay bagam ti kasta? Kastoy nga min. Dungag ka Kabayatan ti panag-Facebook ko. Nakitak da luleng kun ti asawa na nga agla-live selling, bakla. Anya nga tin live selling da iti Facebook? Dagiti arwatan da, dagiti usar da. Ganun? Ila live selling da ti gamit da? No kasta, talaga nga bibisindan? Ay na, makakatawa nga ron bakla. Ay na, urayan niya ti kinarigat ti biyag. Ay, jak pulo sa rami, dun ti kasjayan niya. Ay, uray sakmat Ay, no way! Nay, Miguel, sika mo ti lumabas dito'y paraangan, may. Anya ngay day tabi nagkap mo. Ay, order na kiti customer. Ado nga ti customer ni bakit ko, maray. Ay na wow! Talagang samot nga bisbisin kayon. Nakita ti live selling yu ka, di na minsan. Abay, di kay ka di mabay, na mangilakaw ka dagiti gamit yo. Ay, ako sayang ngamin maray. Kaya hindi mo mausar ti daduma. Ay, wawawan. Kasta siguro no agbisbisen ti may sataw. May lakaw agraman usar. Ay, saan mat mare? Dagiti la gamit, anabayagan na naidulin. Iso ti la live selling may. Iso mo lang, Ay, awan ti baga man nasaya at. Ay, agpatuloy ako man. No syakla, nga nakababain man ti kasta. Sige mare, panawang kan. Na, pimanaw latan. Di na pa'y sinumbatan ti saludsud ko. Hello, Mari Janet. Hello, Maray. Inusar kong tibag aginatang ko ken ka, Maray. Nagmayat si ka. Kunaktumat nga min ken ka, Mare. Bagay mo tikas jay abag, tamahilig kang agbistida. Wan nga ron, Maray. Nakita ni Nanang kat salsalutsudan na no sa dino tinangalaak, Maray. Kursunada na kanaw. Amangan kit din no adapay ti kastoy abag mo, Maray. Gatangat. Ay, may salaang data design, Mare. Ginatang ko iji Manila, idi nakiseminar kami. Adamot na tumang, sabali mata design. Kaano ngay manan nga ag-live selling ka, Mare? Taagbuyan tuman ni Nanang? Ay, inton umay alunis siguro, Mare. Labaak pa'y nga umuna, tapno presentable amay live selling. Ay, sige, Mare. Itagnak to, inton ag-live selling ka. Awan nga mintiwayak amapan agpili di tayan mo. Ay, awan parikot, Mare. I-mention kanto, inton ag-live selling akmanan. Nay,
Ay, nay, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, lulay. Sa dino nga iti papanam. Ay, mapanak gumatang iti sabon di ta Teresena. Na, ay na wow. Ang mga plano manan nga minti ag-live sailing. Ha? Apay, di kayo ka di mabain kanda kayo mo, lulay. Ila ko yan samot amin na nagamit yaw. Ay, saan mat? Tailang mat saan mi nga us-usaran. Sayang kami no may dundulin. Sa maysa, saan mat anong overuse dagiti gamit mi? Mabalin pa'y mat ama usar. Jeda duma, saan mi pa'y kat di ana usar Nga pa'y, agbisbisin kayo ka din. Na, pakibiyang ang mat aminan. Agraman pa nag-live selling mi nga agasawa. May salaang ti maibagak. Urayan niya pa iti kinarigat ti biyag ay jak pulos aramidon ti kastaluleng. Ay, no siyak ti sika. Ay, iti bulatan. Ay nawang, apay kumakat ginatang kumatday jay. Saan anala ka basta ipadawat? Aglalo pa'y katnangina jeda duma. Unong, umapal ka laang, iso nga ado ti saom. Ay, nakita ti shared post mo iti Facebook manang Bioli. Ni kadiloling akalugaran tayo, ti patpatamaam iti dahi apos mo Wen, nasa lao ko nga rod ti tadalan. Kunamlan asino agsasaon. Ay na, ano bang sinabi sa'yo? Ti pa nagrik na siguro kat umapalakin kwa na. Che, Uy, anya ka apalam kan kwa na. Ti pa nagla-live selling na. isuma na. Anya ko ma, ti maapalan ni Jay. Naimbaglagan na, ta nakapagtupulak itay, tanusan, ang mga nakaramanday Jay, babae kanya. Nala, mangrabiitan lang kay, tapno nawayata nga ag-live selling inton madamdama. Tulungan naktumanan, Ay na, kasla nakababain ba kahit? Ay nawaw, anya ko matipagbayin am lakay. Nagadunto mo ti mangmangag kon. Kas kumaitian niya. Kat katawan data dagiti ka aruba. Kasla takan mo agbisbisinan. Asino tinang ibaga? Dayjay man ang aviole? Kanya pa ngay. Kanya dagiti kukumari na. Ay, di mo na tay kaskaso. Santa na parikot dayta. Ti panunutam kit de, adalat tamat dagiti mayat agumatang iti ila live selling talakay. Nung ay sikapay lang ti ag-live selling. Ay nawaw, sapay planok ti gumatang iti pangkusina nga live selling ko. Tanaibos ti pre-love agamit tayo. Ay na, nagmayat-mat to in-deliver mo abag, Mari Luleng. Sigurado ang magustuhan ni Nanang Juana dayta, Mari Janet. Ay na, saan mo't amadlaw asikan han, Mare? Kasla kabarbaro pa ay. Wan, nagapo ija abroad dayta, Mare. Isumat lagayam, Mare. Ay, wan gayam. Si kalaan mo tinag-live selling, iti kalman. Saan na ka natinulungan nila kay mo, Mare? Ay, saan nga rod, Mari Janet? Diyak man amo iti dayjay. Nangag na kanungamin nga do ti saudag iti kalugaran tayo, may papan iti live selling me. Nangagkumat lang da viule, kanibaklang agmarmarites, di tayan da viule. Da kayo manan ti pagsarsaritaan da. Di yulat ta ni kaskaso, Mare. Anya kumangay ti bibiyang da. Kastamot lang ti kunak, Mare. Kas lang amin baknang dayjay abiuli no agsasao. Ay na, itaapanawan. Saanin nga uso ti bain-bain, Mare. Masapol nga agdiskarte tayo, tapno agbiag tayo. Narigat mo't numang namnama tayo iti utang. Ay bakla, umayak man. Apay aya. Ang mga noad dapay extra cash mo dita. Ay, awan. Tangala ako may tikwartak ngay. Wala na, pautangan na. Agsingsingir nga minin, di nakautanga. Katawan pa'y ti mayawat kumutken kwa na. Ay, ay, pasensya kan Adamot la utang ko abayada. Ay, nukas nga rod, mabalin ka day. Dituyak pa'y laang ayan mo. Amangan ngamin no, umay ti nakautanga ki Jebalay. Ay, indya kaya ti mairaman Kas nakon, adamot utang ko abay bayada.
Anya day jay, sir. Salud-sudet kuma, doon ang bayagan nga awan ti tao, di ta balay da biuli. Ne, at damot iti agsapa, sir. Awan nga rut, ta nakakandado iti napanak. Anya aya ti masapul yuken ko na, sir. Saan nga min nakabayad utang na? Saan mo ten reply text ko? Day tatirigat na ita, sir. Ulbudan na samot na jay tao. Nasaysaya at samot no agderetsyo kayo langan ni barangay hall, sir. Padasan nyo, ti agpatulong ka ni Kapitan. Naggapukan samot iji barangay hall, Mari Janet. Wen, adang amin mang sapsapol ka ni Violay. Ha? Apay ka no? Mabainak mo't kan nga agsaludsod itay. Basta ti kunana kat ada ka no utang ni Violay kinkwana. Ay nawaw. Nabanbannog pa'y piman ngay may dito'y barangay tayo tapno agsingir laang. Ilamlamangan samot ni Violay. Kasla nakitak ni Violi iti ayanda bakla iti agsapa Iso siguro ti ilamlamangan na. Di bale, ta damot ni Kapitan amang tulong iti dayja tao. Makaamumot ni Violay. Damot lagayam ti utang nang kaslabak nang no agsasaaw. Anya ti kunam, Miguel? Adamang sapsapol ka ni Violi? Isumuti ko na ni Mari Janet. Bakit? Amangan mat no nakautang ni Violi. Uwan ka no? Ay nawaw. Aging baba nang no agsasao. Ita, isugayam ti adda utang na. Dayta nga rod, bakit? Ay, nakababain latamot dyan maibarangay ka gapo iti utang Nakababain ngam ti aglako iti kumkumpurme iti online. Kumusta nga iti karoba, Mari Janet? Ay, jakman amo maray. Napanda Kapitan di tabalay da itay ka. Ay nawaw. Nagadua sa una kanyak idi. Dayta nga rod. Agin babak na nga agsasaaw. Makitam dayta. Isugayam ti dakkel ti utang na. Un nga rod, Mare. Katawaan da ti panag-live selling ko iti. Narigat talaga no umun-un ati sa umare. Iso asika, itultuloy mo lang ti ag-live selling, Mare. Di mo ikaskaso ti bagbaga dagita at tao. Saan mat nga isuda ti mang pakpakankin ka? Ay talaga. Ag-live selling akmanan inton malam, Mare. Kasla kayat kumot nga rod ti ag-live selling, Mari Luleng. Mabalin mat, Mare. Agbawasak kumamot iti gamit me. Kaano ti free time mo, Mare? Ta isuro man mat no kasano ti ag-live selling, ta padasak mat. Anyang iti ko na ni Kapitan. Nasken ka no nga inutok abayadan ti utang ko. Ay, parikot ko. Itano sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Ay na, panag ko na. Nasken nga kita tamutan iti pagkwartaan ta. Ay, nagkita aktuman may. Sapay dakil ti utang ko. Diya kaya ti maibalod no ko, bakla. Ay, anya nga tanong padasin tamot ti aglako. Aglakaw, iti online. Well, amang ano makaurnong ta? Ay, siya. Rugyak samot din, ti mangisursur iti natong bakla. Ay, wala! Natang Yudita! Gumatang kayo! Anya ta natang alakom, Violay. Ada utong kan ugot ti kamute, Mari Luleng. Mangisur-sur-sur kamat gaya man iti natang ita. Ay, kasapulan, Mari Luleng. Nas ka na makabayad iti utang ko. Ay, uwan na Kasta talaga ti biyag. Nas ka nga diskarti tayo. Ay, uwan nga rod. Ay, Mare, pasensya ka na. Pasensya kan kadagiti dakas na isawsawang ko ide. Pasensya kayo, no? Kinatawaan mi iti live selling nyo. Ay, po, karmak sa amutin da ito'y, Mare. Ay, napakawan kan, Viole. Nan, kita agmang kiti talako. Makasidsida akmutan iti utong. Ay, nawaw! Di mo
matawaan ti pagbibiyagan ti padam a tao. Agagat kakit dimat tapno makabayad ka iti utang mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ginatang mo ka di timbagak agatangam, lakay. An-anmum ngamin ay ati baro cellphone, bakit? Pag live selling ko, lakay. Live selling? Wan. Padasag mamutag live selling iti Facebook, lakay. Apay, anya ilakom. Ilakok dagiti gamit tayo asan ang maususan. Ay na wow, ada nga tamayat agumatang. Damat siguro, ah. Adagan ka ah. Agam, ay, pilyam tayo mabalin pa ang mausar, ta nakababain. Wan ka di, lakay. Sa anak mo't arupat kwartaan niya. Tulungan nakman na mag-set up ka dagiti usarag, lakay. Ay na wow, ag live selling ka iti Facebook rabiin. Wen talaga arabi iti pa nag-live selling ko tapno adda ti viewers ko, lakay. Isumot ti aramidon dagiti online seller ang makitkitak iti Facebook. Alalam, makamuka. Awang pa'y mga rod amok, may papan iti dayta live selling. Kano mabalen, saan ka pa'y kumamaturog, lakay? Apay, ada pa'y paaramid mo? Tulungan na kumapay, Tsak ka ba lang tiyag live selling no siya klaang? Naparpartak, no, dati katulunga. Oh, nasapa ka mat ngayon, may mare. Wan mare, alaag ti order ko. Tay order mo iti live selling, mare? Wan, ala ako tapno saan ka amabannog amang i-deliver iji balay. Manong aminan day jay? Ay, 450, mare. At to'y tibayad ko, mare. Agyaman ak launay, mare. Agyaman ak iti suportam. Awan rumbang apagyamanam, mare. Nasaya at kit di ata na panunot mo ti kasta. Naurnong nga dagiti na order ko iti online, mare. Jeda dumaasan ko pa'y anausar, ilakoklatan sayang mo't no madadaal. Ay wan, pudno ray tamare. Ilakom ta sayang mo't no iduldulin mo laang. Pagbalinam kit din na kwarta. Agpaili ka ita, saan ka dilakay? Wan, inaksing rin ti bayad tinatag. Idagas montuman nga ro, dagiti order ko iti dropping area. Alang aro isa ganam talak inton madamdama. Agyaman naklakay. Sayang amin ti pletik, numapanak pa'y. Katada ka mat. Awan paregot bakit? Isend mo latan no sa dino ti pangibatsak tapno amok. Nalpasan lakay. Insend kon iti messenger mo. Ala, isa ganam mo. Agdigo sa alang. Ay, bakla. Ada istorya. Ganda. Ay na. Anya dayta, tapay nga katawa ka pa eh. Ay na. Kasla agbibisin tumot nga ming damari luleng kun lakay na. Ay, apay anay bagam ti kasta? Kastoy nga men. Dungog ka Kabayatan ti panag-Facebook ko. Nakitak da luleng kun ti asawa na nga agla-live selling, bakla. Anya nga tin live selling da iti Facebook. Dagiti arwatan da, dagiti usar da. Ganun?
Ila-live selling dati gamit da? No kasta, talaga nga bibisindan? Ay na, makakatawa nga ron bakla. Ay na, urayan niya ti kinarigat ti biyag. Ay, jak pulo sa rami, dun ti kasjayan niya. Ay, uray sakmat Ay, no way! Nay, Miguel, sika mo ti lumabas dito'y paraangan, may. Anya ngay day tabi nagkap mo. Ay, order na kiti customer. Ay, ado nga ti customer ni bakit ko, maray? Ay na, wow! Talagang samot nga bisbisin kayon. Nakita ti live selling yu ka, di na minsan. Abay, di kay ka di mabay, na mangilakaw ka dagiti gamit yo. Ay, ako sayang ngamin maray. Kaya hindi mo mausar ti daduma. Ay, wawawan. Kasta siguro no agbisbisen ti may sataw. May lakaw agraman usar. Ay, saan mat mare? Dagiti la gamit, anabayagan na naidulin. Iso ti la live selling may. Iso mo lang, Ay, awan ti baga man nasaya at. Ay, agpatuloy ako man. No siyak laeng, nakababain man ti kasta. Sige mare, panawang kan. Na, pimanaw latan, di na pa'y sinumbatan ti saludsud ko. Hello, Mari Janet. Hello, Maray. Inusar kong tibag aginatang ko ken ka, Maray. Nagmayat si ka. Kunaktumat nga min ken ka, Mare. Bagay mo tikas jay abag, tamahilig kang agbistida. Wan nga ron, Maray. Nakita ni Nanang kat salsalot-sudan na no sa dino tinangalaak, Maray. Kursunada na ka no. Amangan kit din no at dapay ti kastoy abag mo, Maray. Gatangal. Ay, may salaang data design, Mare. Ginatang ko iji Manila, idi nakiseminar kami. Adamot na tumang, sabali mata design. Kaano ngay manan nga ag-live selling ka, Mare? Taagbuyan tuman ni Nanang? Ay, inton umay alunis siguro, Mare. Labaak pa'y nga umuna, tapno presentable amay live selling. Ay, sige, Mare. Itagnak to, inton ag-live selling ka. Awan nga mintiwayak amapan agpili di tayan mo. Ay, awan parikot, Mare. I-mention kanto, inton ag-live selling akmanan. Nay, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, lulay. Sa dino nga iti papanam. Ay, mapanak gumatang iti sabon di Tirsena. Ay na wow! Ang mga plano manan nga minti ag-live selling. Ha? Apay, di kayo ka di mabain kanda kayo mo, lulay. Ila ko yan samot amin na nagamit yaw. Ay, saan mat? Tailang mat saan mi nga usaran. Sayang kami no may dundulin. Sa maysa, saan mat anong overuse dagiti gamit mi? Mabalin pa'y mat ama usar. Jeda duma, saan mi pa'y kat di ana usar Nga pa'y, agbisbisin kayo ka din. Pakibiyang mat aminan. Agraman pa nag-live selling mi nga agasawa. May salaang ti maibagak. Urayan niya pa iti kinarigat ti biyag ay jak pulos aramidon ti kasta luleng. Ay, no siyak ti sika. Ay, iti bulatan. Ay nawang, apay kumakat ginatang kumatday jay. Saan anala ka basta ipadawat? Aglalo pa'y katnangina jada duma. Unong, umapal ka laang, iso nga ado ti saom. Nakita ti shared post mo iti Facebook manang Bioli. Ni kadiloling akalugaran tayo, ti patpatamaam iti dahi apos mo Wen, nasalaw ko nga rod ti tadalan. Kunamlan asin nung agsasaon. Ay na, ano bang sinabi sa'yo? Ti pa nagrik na siguro kat umapalakin kwa na. Uy, anya nga ti apalam kwa na. Ti pa nagla-live selling na. Isuma na. Anya ko ma. Ti maapalan ni Jay. Naimbaglagan na. Ta nakapagtupulak itay. Tanusan. Ang mga nakaramanday Jay. Babae kanya. Nala,
Mangrabiitan lakay, tapno nawayata nga ag live selling inton madamdama. Tulungan nak tumanan, Ay na, kasla nakababain bakit? Ay nawaw. Anya ko matipagbayin am lakay. Nagadunto mo ti mangmangag kon. Kas kumaitian niya. Katkatawan data dagiti ka aruba. Kasla takan mo agbisbisinan. Asino tinang ibaga? Dayjay man ang aviole? Kanya pa ngay. Kanya dagiti kukumari na. Ay, di mo na tay kaskaso. Santa na parikot dayta. Ti panunutam kit de, adalat tamat dagiti mayat agumatang iti ila live selling talakay. Nungay si kapay lang ti ag live selling. Ay nawaw. Sapay planok ti gumatang iti pangkusina nga live selling ko. Tanaibos ti pre-love agamit tayo. Ay na, nagmayat mo't to in-deliver mo abag, Mari Luleng. Sigurado ang magustuhan ni Nanang Juana dayta, Mari Janet. Ay na, saan mo't amadlaw asikan han, Mare? Kasla kabarbaro pa ay. Wan, nagapo ija abroad dayta, Mare. Isumat lagayam, Mare. Ay wan gayam. Si kalaang mo't tinag-live selling, iti kalman. Saan na ka na tinulungan nila kay mo, Mare? Ay, saan nga rod, Mari Janet? Diyak man amo iti dayjay. Nangag na kanungamin nga do ti saudag iti kalugaran tayo, may papan iti live selling me. Nangagkumat lang da viule, kanibaklang agmarmarites, di tayan da viule. Da kayo manan ti pagsarsaritaan da. Di yulat ta ni kaskaso, Mare. Anya kumangay ti bibiyang da. Kastamad laang ti kunak, Mare. Kas lang amin baknang dayjay abiuli no agsasao. Ay na, itaapanawan. Saanin nga uso ti bain-bain, Mare. Masapol nga agdiskarte tayo, tapno agbiag tayo. Narigat mo't numang namnama tayo iti utang. Ay bakla, umayak man. Apay aya? Ang mga no, at dapay extra cash mo dita. Ay, awan. Tangala ako may tikwartak ngay. Wala na, pautangan na. Agsingsingir nga minin, di nakautanga. Katawan pa'y ti mayawat kumutken kwa na. Ay, kwa. Ay, pasensya kan Adamat lautang ko abayada. Ay, nukas ta nga rod, mabalin ka day. Dituyak pa'y laang ayan mo. Amangan nga min no, umay ti nakautanga ki Jebalay. Ay, indya kaya ti mairaman Kas nakon, adamot utang ko abay bayada. Anya day jay, sir. Salutsudet kuma, doon ang bayagan nga awan ti tao, di ta balay da biuli. Ne, at damot iti agsapa, sir. Awan nga rut, ta nakakandado iti napanak. Na, ne, anya aya ti masapul yuken ko na, sir. Saan nga min nakabayad utang na? Saan mo ten reply text ko? Na, day tatirigat na ita, sir. Ulbudan na samot na jay tao. Nasaysaya at samot no agderetsyo kayo langan ni Barangay Hall, sir. Padasan nyo, ti agpatulong ka ni Kapitan. Naggapukan samot iji barangay hall, Mari Janet. Wen, adang amin mang sapsapol ka ni Violay. Apay ka no? Mabainak mo din nga agsaludsod itay. Basta ti kunana kat ada ka no utang ni Violay kinkwana. Ay nawaw. Nabanbannog pa'y piman ngay may dito'y barangay tayo tapno agsingir laang. Ilamlamangan samot ni Violay. Kaslo nakitak ni Violi iti ayan da bakla iti agsapa Iso siguro ti ilamlamangan na. Di bale, ta damot ni Kapitan amang tulong iti dayja tao. Makaamumot ni Violay. Damot lagayam ti utang nang kaslabak nang no agsasaaw. Anya ti kunam, Miguel? Adamang sapsapol ka ni Violi? Isumuti ko na ni Mari Janet, bakit? Amangan mat no nakautang ni Violi. Uwan ka no? Ay nawaw, aging baba nang no agsasao. Ita, isugayam, ti adda utang na. Dayta nga rod, bakit? Ay, nakababain latamot dyan maibarangay ka gapo iti utang Nakababain ngam ti aglako iti kumkumporme iti online.
kumusta nga iti karoba, Mari Janet? Ay, jakman amo maray. Napanda kapitan dita balay da itay ka. Ay, nawaw. Nagadua sa una kanyak idi. Dayta nga road. Agin babak na ngagsasaaw. Makitam dayta. Isugayam ti dakkel ti utang na. Un nga rod, Mare. Katawaan dati pa nag-live selling ko iti. Narigat talaga no umun-un at isa umare. Iso asika, itultuloy mo lang ti ag-live selling, Mare. Di mo ikaskaso ti bagbaga dagita at tao. Saan mat nga isuda ti mang pakpakankin ka? Ay talaga. Ag-live selling ak manan inton malam, Mare. Kasla kayat kumat nga rod ti ag-live selling, Mare Luleng. Mabalin ba't, Mare? Agbawasak kumamat iti gamit me. Kaano ti free time mo, Mare? Ta isurong man mat no kasano ti ag-live selling, ta padasak mat. Anyang iti ko na ni Kapitan. Nasken ka no nga inutok abayadan ti utang ko. Ay, parikot ko. Itano sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Ay na, panag ko na. Nasken nga kita tamutan iti pagkwartaan ta. Aywan, nagkita aktuman may. Sapay dakil ti utang ko. Diya kaya ti maibalod no ko, bakla. Ay, anya nga tanong padasin tamot ti agla ko. Aglakaw, iti online. Well, amang ano makaurnong ta? Ay, no siya. Rugyak samot din, ti mangisursur iti natong bakla. Ay, wala! Natang Yudita! Gumatang kayo! Anyatan natin alakom, Biulay. Ada utong kan ugot ti kamute, Mari Luleng. Mangisur-sur-sur kamat gaya man itinatang ita. Ay, kasapulan, Mari Luleng. Nas ka na makabayad akiti utang ko. Ay, uwan na ah. Kasta talaga tibiyag. Nas ka nga diskarti tayo. Ay, mawan nga road. Ay, Mare, pasensya ka na. Pasensya kan kadagiti dakas na naisawsawang ko ide. Pasensya kayo, no? Kinatawaan mi iti live selling nyo. Ay, po, karmak sa amutin da ito'y, Mare. Ay, napakawan kan, Biuli. Nan, kita agmang kiti talako. Makasidsida akmutan iti utong. Di mo katawaan ti pagbibiyagan ti padam a tao. Agagat kakit dimat tapno makabayad ka iti utang mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.